Ya Mbak Yu Birgita Ayustiani, tak aturi berdiri ana ing pepanggungan Mbak. Ayo, sepate cowok. Yo we. Hey. Oke. Oke. Wah, jangan mecah sepining swasana. Ayo. Selamat malam wilujeng dalu, Nduk. Selamat malam Pak Dalang. Alhamdulillah bisa bertemu kembali dengan teman-teman Astabrata. Nggih, leres Pak Dalang. Bahagia semangat, Nduk. Semangat Pak Dalang. Ya kudu semangat. Harus no. Ya, iki sowan ning Depok. Doa terbaik apa Mbak Birgita? Semoga warga masyarakat Depok ya Pak. Depok, Depok sehat sedaya nggih Bapak Ibu. Amin. Panjang yuswanipun. Amin. Kathah rezekinipun. Amin. Wah, cekak aos to, Nduk. Oh, Pak, lah dongan apa mau? Ya ya. Ya. Ora lemu entel ya. Nembang, Duk, ini ada permintaan di WA. Ana sing nyuwun sing anu kesayangan sing lagi anu kesayangan. Sing nyuwun Mbak Birgita. Ayo. Siap ya, Duk? Sehat. Oh, Ya. siap kok sehat. Sehat. Wong siap kok sawangane sehat. Enggak kedengeran, maaf ya Pak ya. Iya, sama-sama. Ya, ya. Oke, ya tanjake kaya ngapa? Yuk kesayangan, Mas. Ya, maka.
Wis katur kesayangan.